ng Jesucristo, ing Kordero ning Diyos, amin alako king kasalanan ning yato. Nuhan tamong kimbirana, kaniting banan ng hapunan. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, pumayap na ako. Nadarama sa ihip ng hangin, udyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating.
lalakad tamo po. Panalangin king banal na Espiritu para king synod on synodality. Itamungan po. Makatalakad kami harapan mo o banal na Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi. Abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Ituruming sukat ming dalanan. At nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami. Emu kami pabustan maging panibataning kaguluan. Emu paboren idala na kami ning kamangmangan padulong king maling dalan. Niing pamangabiran ilisya na laring dapat mi. Akit miya sana keka impamisan metong mi. Ban kanita makapaglakbe kaming miyabe-yabe. Painturo king alananggang biye. At kami maliliking dalaning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi keka, amani gobra ka rin sablang lugal at panahon. King kameto nga ning igpa at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Luklok ko pa po para king kaya ng second collection bilang sautan po kareng ng asalanta king bagyong Odette. Kareta pong si Jayong Chapay 500, ibod yun nila po. Pwede niyong ikabit ka rin yung gustutang. At nung ala ko pa pong ibiye, pwede naman pong tako king office. At karin niya po ibigin kay kain donation. Itsura pong maglambat pa yun yung pamanyaw ta ka rin yung kapatid tamo. Faces siya po kanya ng sahop ta ngayon yung kaya pa mo tapang essentials, itang pamanganda, inuman. Yan pong importante. Later on po, kailangan sopan naman talakad dong pasibay rin balera, kasangkapan do, may nga siralangan po. Okay, magkatatapa mo. Turuan mo akong
ing malugod. Pasignangan mo kaya sana kapamilataning sakramentong tingkap mi. Sopan mo keng lualban sa lubong king kaya kaming talapagligtas. At mga intulit king bialanganga, kapamilataning dieming patutuking kaya keng kasalpantayanan. Iliadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ngayon naman po, mampangtamang panalangin para karing kapatid tamong COVID-19 frontliners. Narito pong iganagin ng kakilalayo, ilang lalantad tamo pong pupronta mo kaniting laban king COVID-19, isipan nyo nga po ilang panyatang grasya at kasaupan king apong Ginoo. Nga manalangin tamo. Oy pa, amen at busking yato, king kapamilataning pamanyatang ng Jesus, midilang kaming bayang biyang pong kaligtasan. Adon mi oy pa, ing bendisyon mula ding sablang kapatid ming COVID-19 frontliners. Mananasan ang pagkalumukarela, ing sikanan, ing pamikakatawan at espiritu, ban ganap lang makasuyo karing masakit, kambining belban at masabal. Antabayanan mula, lalo na ngayon panawuning krisis at kanabidad paulining pandemya. Hasundura sanang pamagdingap karing misalunan at dayon mula sanang ilisya king sablang panganib. Itinganadon mi king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Palakpakan tala pa po rin kakatang COVID-19 frontliners. Ing ginuman tabaya ke kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may upay tutu. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan, o may taning sundong paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye, tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at ding ng Diyos, kaya kayo nga po. May mingatangan palagi. Igising na, palipas na